Karbiang long ara doan aku mafansame Merry Christmas atau Happy New Year akadong pajir akadong. To everyone in Karbi Anglong district, I am very much pleased and excited and overwhelmed to wish every one of you a Merry Christmas, Happy New Year, and Happy Rongkar to everyone. May this Christmas season bring peace, love, and unity amongst us in Karbi Anglong. May all the families living in Karbi Anglong be blessed with the celebration of Christmas, New Year, and Rongkar. Thank you, Kardong. Mongke banji ilitung Karbi Anglong ara doan hansita nilihin pen ang tinu hantala ke banji bordir made Christmas non la kijut ciklulo ya 2024 ke tarik ko rafo lamang Christmas ani lamang so Christmas akhir jumi nili Karbi Anglong ara anu tino bang putin halsta hirjume pajir si kardom pajir iglo pendet ke Christmas afilo pulo te litum ningkan kimi mate Ingraji mate English New Year la so bang tali tu Christmas afilan ke nang leik pit po pasila bang so ningkan kimi mate New Year akhir jume stame abang putin akar biar rat mate Karbi Anglong rat hanstame nili hirjume pajir iglo pendet ninggi chethedu Karbi Anglong adang pi atok anu long stame akai Dr. Tuliram Longhang CM Karbi Anglong Autonomous Council ke charipon kami sian na joini akang samjin atomon pini Karbi Anglong setame ilitum khekheng bong kacharu kachihilia be pinpen Karbi Anglong Autonomous Council CM ke charipon ke thek labang soa atomon kang sam ke do joini Karbi Anglong arat along anu tino bang putin along setame kang samjin atomon ke dojo ini abang putin setame alang tumakai ansu se ke me pon tuji labang so akat heang atowar ke dolo lasi halo bang so hirjume setame nili abang putin along ta pali globus nili hinpen anu tino bang putin tuman karbon pajiri. I wish everyone a very happy Christmas and happy New Year. Christmas is a symbol of love, peace and joy. May this season bring peace, joy to everyone.